collaborative project we undertook was the construction of roads in Botswana to very high standards. But we used to do more. We want to do more. Botswana is open for business and investment, whether through your financial services and management or direct investment where you locate your enterprises in Botswana. Entsele kwa bokopanong jo moemedi yo hapegileng yo o na neela tautona mokwalo wa taletso go tswa kwa go tautona lefatshe la Korea o laletsang tautona masisi phuthego ya lefatshe la Korea le mafatshe a Afrika e tla tshegediwang ke lefatshe la Korea ngwaga o tlang. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mothusa mokwaledi mogolo wa temothuo Dr. Boitumelo Mogome Maseko a re puso ya lefatshe la Botswana e mo lebelong la go kabakanya itshulelo segolo jang ka gona le mmaraka o nonneng wa nama ya kgomo ko ntle ga lefatshe leno. Ka jalo a re go botlhokwa go beeletsa mo mohameng wa temothuo ka seo se ka godisa itshulelo ya lefatshe leno. Dr. Mogome Maseko o buile se jaaka a ne a beela barui bangwe ba kgaolo ya Ngami dipoo mo boemong jwa ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi no modungwa ka pego. Re tshotlego o nneilwe o e leng morui ko morakeng wa Motsintsila ko botlhatlhogo wa abetse poo ya Sussex ya reng o e bitsa First Touch. Ke mongwe wa barui ba Ngami ba ba gotseng poo mo lenaneo la ga tautona la go abela barui dipoo. Ke amogela ka diata tse pedi. Ke a lebogisa ke amogela yana ke amogela gore e ntshe mo tlhokele tego ya go gong. E teng tsholetse emperekele le baagisanye ka nna. Re sa le fo ko morakeng wa Semelo mo motseng wa Bodibeng gone go bo go abelwa re ke itumetse o rateng yo le ene a neng a tletse ka monyenyo go amogela mpho e ya poo ya Brahman. Makeleboge botsadi yotlhe yo boha me ke leboge tautona. Lenaneo le la go aba dipoo le tla thusa thata maitlamo a lefatshe leno a go nna ya itshulelo e fa godimo lebelo la goroga ko le tla gotelela pele. Neo Modungwa, Botswana Television, meraka ya Bodibeng le botlhatlogo. Tona wa Dr. Edwin Dikoloti a re go botlhokwa gore lefatshe leno le dire gotlhe mo le ka go kgonang go tlhomamisa gore le tswelela pele mo maikamisetsong a lone a go nyeletsa bolwetse jwa HIV/AIDS. A re mo nakong eno lefatshe leno le setse le dirile tse dintle ka jaana le kwa setlhoeng lefatshe ka bophara mo dikgatong tse di letsereng kgatlhanong le bolwetse jo. Dr. Dikoloti o buile se fa a bula semmuso phuthego ya malatsi a le mararo ya UNAIDS mo Gaborone Theri Makgweng. Lefatshe leno ke lengwe la mafatshe a mathano a setseng a fetile seelo se se beetsweng mafatshe lefatshe ka bophara sa bolwetse jwa HIV/AIDS sa 95 mo godimo ga mo go tlhalosiwa fa go anama ga mogare wa HIV go fokotsegile ka selekanyo sa 66% fa e sale ka ngwaga wa 2010. Se ke phethelelo e kgolo e go dumelwang e tshwanetse ya totomadiwa ka jalo phuthego e eta fa bana le seabe kaedi ya se se ka dirwang go ya pele ele maiteko a go nyeletsa bolwetse jwa HIV/AIDS. We have all experienced the epidemic evolving from a time when HIV was a death sentence to having high levels of testing, treatment coverage, and viral suppression at 95, 98, 98. Maintaining high levels of treatment coverage and viral suppression is essential for the good health, longevity, sexual and reproductive health, and well-being of people living with HIV and AIDS. Go aga botsalano jwa setsadi jo bo tiileng mo setšhabeng ke sengwe se go tlhalosiwang se ka fokotsa go anama ga bolwetse jwa HIV/AIDS bogolo jang mo baneng ba basetsana ka jaana ba sa nonofa mo go kalokalo. To make a truly lasting impact, we must delve into health system strengthening activities, build stronger collaborations with the communities we serve, and engage with civil society groups. These partnerships are essential in bringing integrated services to individuals at all levels, ensuring that no one is left behind. Phuthego e gape e tla fa bana le seabe sebaka sa go sekaseka dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo twantshong ya bolwetse jo le go ta ka ditsela tse di ka dirwang go ya pele. Join us in reflecting on some of the challenges that we have at the moment, and also looking at
a lot of work which has gone in last 1 year holistically. The purpose, as you would have seen, of this meeting is to package all the information that has been gathered through studies, evaluations, assessments, researches in last 1 year, so that we can understand its linkages. We can look at it holistically. E re ka go setse dingwaga di supa fela pele ga ngwaga wa 2030 o lefatshe ka bophara le ipetseng selo sa gore le tabo le nyeleditse bolwetse jo bana le sabe ba ne ba rotwediwa go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng go lwantsha bolwetse jo gore ba tege mo maitamong ao. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Motho o ka tswa o setse o ikutlwetse gore selekanyo sa mogote ke se se go godimo fela thata mme ba lephata la lewapi ba tlhalosa fa go tla nna mogote o feteletseng go simolola mo tshokologong ya maabane go ema ka la botlhano lephata le tlhalosa fa mogote o tla nna wa selekanyo sa 36 degrees go ya kwa go 40 degrees Celsius mo mafelong ka bontsi go rala lefatshe leno fa kwa dikgaolong tsa Chobe Nhabe gantsi bokone botlhaba le le gare selekanyo sa mogote se tla bo se le fa gare ga 39 go ya kwa go 42 degrees Celsius. And of course this has an effect on people, and not only people, animals as well as plants. Yeah, some plants cannot tolerate very, very high temperatures. People, especially young children, the elderly, the sickly people, they also cannot, their bodies cannot take an excessive amount of heat. So our advice to them is to rather stay indoors or in the shade during this period, also to drink a lot of liquids or rehydrate a lot. And try and wear something like maybe a hat or using an umbrella when you really have to go outside. Yeah, this will help to mitigate the heat and protect us from things like heat stroke. Right. Yeah. Normally, what happens, like we are having a high pressure, which is causing the temperatures to go up, like we experience over most part of the country. Normally when the high pressure is sitting there over the area for quite some days, we experience these high temperatures which we are having almost over the entire country. And what is typically going to happen after the passage of the heat wave, we should expect to get some rainfall over most part of the country. Especially over this coming weekend, we should be seeing rain cover most part of the country. All right. motho eso ntere kgame gone fo mme o gakologela gore kgante jana kana re tlo go tsisetsa yone phuthego e leng gore e tla be e simola ko GICC e tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlo go isimololisang semmuso phuthego yo ke ya yone ya diteemane ya mhama wa diteemane ya facets mosong ono mme ka go rialo re tla e tshwara gone go gato le tlole le losi le tshabelelo ke dilabe ba metshameko ba latela. Motho madume dikgang tsa metshameko parologanyeng ba kgaisano ya lebelo la Orapa half marathon ba re ba bereka ka thata go netefatsa fa thulaganyo tsotlhe tsa lebelo leo di tsamaya ka thalelo parologanyeng bao ba ne ba tsweletse ka dipaakanyo le go ngokela batho le go ngokela batabogi mo lebelong leo a rutlwe Kgomotso Sefako. Morulaganyi mogolo wa lebelo leo Zenza Hitchfield a re ba tsweletse sente mo go baakanyetsa lebelo leo la tlhalositseng fa ba setse ba na le dipalo tse di kwa godimo tsa ba ba ikwadisitseng. A re sengwe sa ba berekang thata mo go sone ke go netefatsa fa go tsena kwa Orapa go nna motlhofo. Local organizing committee e leng gore ke bo mme le borre ba ba lebagane le tse e leng gore di harologane bo security bo di permit bo tsa maroko hela jalo le jalo mme mo bogompiekong ke gore hela ka o setse o register automatically re setse re go direla permit re le ka gone go hegosa le go tlhapisa gore dipalo tsa rona ka di go godimo e se ka re ka tsatsi la Orapa half marathon e be le gore yaanong re nna le di challenge tsa gore batho ba ka tsena yang gone mo Orapa yaanong nka rotloetsa hela gore batho ba tswelele ba registere go santsane go na le nako go itse gone gore ka tsatsi la bohelo go be go nna le mosuke mme bile gape rona re le barulaganye e tla re go setse beke re be re tswalela yone registration e le gone go
leka gore re kgone go nna le thulaganyo le gone gore go tsenega le ditsamaiso tsotlhe tse di tla bone di tsamaya ka letsatsi la di 25 tsa November e be di tsamaya sentle. Moreletsi wa lebelo leo Brian Makhwaje wa setlhopha sa Orapa Athletics o tlhalositse ka botlhokwa jwa lebelo leo kwa toropong ya Orapa. One of the things that ka Orapa ke gore you want Orapa to be a great place to work, live and visit. So a gona le event tse le re di tsa batho ka Orapa. I dare to meet because then people get to interact, we get to see Orapa, the great place that it is. But it also ka gore re ta re isa di funds in that event ele re ta re gona go thusa ba lore bana le botlhoki. That's a great stuff for us. So what are happy gore we love fitness. A marathon is synonymous with fitness and health, and we like to promote people's health. So event with a common goal of promoting health is a great event for us. Bangwe ba ileng difathego tsa lebelo leo le bone ba ne ba tshwaela ka botlhokwa jwa mabelo a mofuta o. I think it would be a very big marathon in a different area of the country. So it'd be nice for people to come out to Orapa and see what's happening, experience the culture, and actually start making friends. So it brings in a great opportunity. This marathon is not only for the and even the athletes Lord Deepang is a season 2024. They can come and prepare for the Olympics. This is the start of the preparation for the Olympics. Yes. Lebelo la Orapa Half Marathon le tla tshegediwa kgwedi ya Ngwanatsele a la 25 kwa toropong ya Orapa kwa mofenyi wa lobelo la Mamala 21 kilometers a tla ikgapelang 20,000 pula fa ile motswakwa fa Botswana ba ke ikgapela 25,000 pula ka go bomela ka go borre. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Notwane se fentse sa Mogodisane Fighters ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa beke ya bobedi ya league ya First Division ya Kaokakwane Borwa o ne go tshamekelwa kwa SSG Grounds mono Gaborone a re utlwe Kagiso Molelekwa. Ntle le mogote o no ntsha kolobe mo hokong motshameko o o simolotse ka lebelo le le go godimo dithopha ka bobedi di ne le tsana kgwele bonte fela ba tshwara dino ka bobedi ba bo ba sana tiro e ntsi jaaka ba tshameka morago ba dithopha ka bobedi ba netefatsa fa ba sa letelle ba tshameka pele go bona sebaka sa go ka tsaya dithago karolo ya ntlha e ya bokutong go se sepe se bonenno mo karolong ya bobedi dithopha tsa tswelela ka tshameko e nte mme go lebega fa ditaelo tsa mokatisi wa Fighters le Tamulifi di go rugile sentle kwa batshameking ba gagwe jaaka bana ba iponna nno mo motsong 60 fela maswara diphala bonno tsebe a ya kaya e le offside morago fela ga offside eo Fighters ya go gela konte tshepiso jabari mme ba tsenya motshamekong Thabiso Masa Toronto Notwane le bone ba nna le sebaka sa go bula dinno fela maiteko a ga Thabang go fithile a felela mo diteng tsa ga Thabang molefe karolo ya bobedi e tsamaile metso e le 31 ya re metso e le methano fela morago ga maiteko ao Emmanuel Moyeng yo tsene mo karolong ya bobedi a thoma Notwane go pele ka thogo ente go tswa mo kgweleng ente ya ga Lemogang Kabo nno yo ya ga Moyeng ya netefatsa fa Toronto setšhaba ba ikgapela dintlha tse tharo tsa botlhokwa. We have lost to Notwane, but the game it was an open game. Mongwe le mongwe na ka wina 1-0 or ne re ka tshwara draw. Ya go bona ba re gorile 1. It was lack of concentration ka our defense there. So that ya go bona ba Notwane ba khona go bona chance ba score that one goal. But I'm happy with the performance of the boys. It was a very important 3 points, but we're not to the quality that we wanted to play. Our passing today was letting us down. We are not precise when we went to the first down boxing. And I think second half we changed because no one attack Aaron is limiting now. That's why we changed the formation to 4-4-2 because if you can put more pressure on attacking man, you can get a goal. And it resulted us to give you a goal. Mo motshamekong o mongwe wa beke ya bobedi City Paula e fapile Tokwe United ka dino le tharo go lepedi ko Tokweng. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlhong setlhopha sa bomme sa BDF 11 se padimotse sa Makhufe FC ka dinno tse tharo go lefela mo motshamekong wa kgaisano ya Kweneng Extravaganza kwa mabaleng a Gabane United. Phenyo eo e tlogela BDF le mo maemong a bobedi mo lokong ya kgaisano eo a re utlwe Kgomotso Sefako.
motshameko o simolotse go sena dithaselo dipe mo metsotsong ya ntlha jaaka dithopa di tholana meno fela ya nna makgarejwana a ga Alfred Moswetsi ba ba kgonneng go ithulaganya moragonyana jaaka Nancy Ntshwabi a nosa ya ntlha. mo karolong ya bobedi DIKGANG Girls ba tsweledisa fa ba tlogetseng teng Chanapi wa Tafile a oketsa ketapele go nna tse 2-0 mo motsotong wa 57. BDF ya tswelela ka go tshwenyela morago la makufa bontsi ba nako mo karolong ya bobedi mo go fileng Nancy Ntshwabi sebaka sa go nosega ya bobedi go garela phenyo ya dino tse 3-0 e le phenyo ya bone ya boraro go tswa mo metshamekong e le meraro. Ara tshameka bolo a rena tota go mpeko thubi fela ba tsenya ka pace ko godimo gore bana ba rona ba tsamaya le bone hela be nna thata gore ka boela mo game because bontsi ya rona bana ba rona ba train rote because of ba tsena dikolo. Re number 2, we are still number 2 in Mexican, but when I saw a go get a smaller game sentle but re tshameka sentle ro go bona o sa goriwe ra re sengo sira botoka dan ba bangwe. Mo metshameko e mengwe ya kgaisano ya dithopa tsa kweneng Gakutlo Eagles e notile Gabane United ka 0-0. Baeteledipele ba Loko Mexican Girls ba garasentse Ajax Super Queens ka tse 7-0 fa City Girls ba padimotse Lion Volcanoes ka tse 4-1. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gabane. Botetso a tsana go ya bosupa di wela gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. mo mosong go tla ikutletsa go le mololo go dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgateng kweneng jwa magareng ga 11 go eng go 15 go kgaolong ya gantsi le gare le bokone botlhaba gone go tla ikutletsa go le bothito mme go le mogote go kgaolong ya Nghabe ga mmogo la Tšhobe jwa magareng ga 20 go eng go 25 mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote o feteletseng go dikgaolong tsa Nghabe Tšhobe le gare le bokone botlhaba jwa magareng ga 38 ko Mahalape le Bophikwe le ko Francistown go eng go 42 ko Maung ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o feteletseng go kgaolong ya gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng go tla ikotletsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go eng go 32 ha re lebella mello e shang e supang ke mmala o mohibidio e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno bo diphatsa ja gore mello o tswa mo taolong o supa ha go le go godimo thata mo lehatsheng le lotlhe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello ha re lebella dikgaolo tsa borwa botlhaba kgateng le kwene re tshwanetse ha go tla apoga ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go tla thiba mo mosong go ikutletsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go eng go 32 go kgaolong ya gantsi le kgalagadi ka la boraro go tle be go apogile go le mogote thata mme ha ka tsatsi la bone go tle go ipona tse di batla tsa maru go na le mogote o feteletseng wa 40. go kgaolong ya Tšhobe le Nghabe go tla thiba ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima ka tsatsi la bone mme go le mogote o feteletseng wa magareng ga 38 go eng go 42 go kgaolong ya legare le bokone botlhaba gone go tla thiba ka bontlhabongwe ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima go kgaolong ya bokone jwa legare go tla ikutletsa go le mogote o feteletseng wa magareng ga 38 go eng go 41